أخوك تعطيه ويعطيك، وتأخذ منه ويأخذ منك، تتفق معه وتختلف، تعاتبه ويعاتبك، ثم تصطلحون، وفي آخر النهار تضحكون أو تسهرون. يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، يرد غيبتك ويستر عيبتك. إذا مددت يدك إلى خير مدها، وإن رأى فيك ثغرة سدها، وإن نزلت بك نازلة واساك، وإن سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك. يؤثرك في الرغائب ويتقدم عليك في النوائب. إذا غبت افتقدك، وإذا غفلت نبهك، وإذا ضللت أرشدك، وإذا دعا ربه لم ينسك. أخوك إذا وقع فارفعه، وإذا احتاج فساعده، وإذا ضعف فأسنده. الإخوان على نوائب الدهر أعوان، يستظل بهم ويعتمد عليهم. Takabbur bo'ldimi adam bu shayton bo'lib qoladi bo'lsa. Takabburlikdan saqlaningiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Mumkin hakim chiqarsin. Mumkin prokuror chiqarsin. Mumkin bilan militsiya chiqarsin. Biroq sen odamsan. Eng birinchi o'sin deb. Sen odamsan sen. Sen musulmonsan, sen Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatisan. Ertan o'lasan, kiyiming bari sheshib olib kepingga o'rab, tabutga olib chaqqizib, yaxshilab aparib odamlar ko'madi. Sen oğlan paydan tiygen bolsun, tiymegen bolsun, sen tabutun ko'taradi. Sağan Kur'an okusa, çayıp, Allah'ım, osu bendengde özün günahsi kişirip dua kılat. Adam en keminde osu nerseni cürükке alıp gelu gerek. Baysın ba, devletsin ba, mihriban bol. Bir erten ölesin. Senin tabutunda özüne okusan kilen baylar kötermeydi. Osu kara halk köteredi. Biz osu nersilet, eşkaşa neslimizden çıkarmayıp, her daim oylanıp jüreyip.